soifua maua malangi mama tatu ainga ia me se foi ainga Keriso so se tasi o lo mawhai ona maua le nia vanoa whaangolomo mare i le leitai au a tatu tama tina uso tu whawhine e o lava i whanau i ia le atua maua le vanoa tatu te mafuta whaatasi ai ono le alii malona ana le leia te i tātou o le au teita inei tātou le talo ona tātou whaangolomo le fionga pa ia le atua. Let us pray. Whaftaitele tama I le mitai au, lo whaamalosi ia te I mātou, a wala I ngā ruenga lo nganga pa ia, o lo ia te I mātou, I le aso ma le aso, ese lava le mata ngofie o wala, ese le mata ngofie o lawa fionga, ese le mata ngofie o le whaatasi ai, o le ainga, o le whaatuatua, o mātuatua ona o mea sili ua e saunia, ma e whaia mo I mātou, lea, o le nganga maulalo mātou te o mai ai I le nitai au whaane nee ma whaafo I atu le vi inga I lawa fio le nitaini sauni lau whanau e whaanongolongo au e awa o mai a te I mātou e ala I au fionga pa ia e ie lau whaunga I whaanongo lau whanau ia mese so se tasi lava o lo mawhai o na whaanongolongo mai I le nei aso so se mea foi o lo lau ngai nai lau upu ia alu ma le mana, ia suia o langa o tangata, ia whao laina nganga lo mātua ina ia tele lava le whausia o lo mālo, iso se mea o lo la mai nai le upumoni le neitai au. E ala atu no mātua tatalo swa whapelo Iesu, Keriso lo mātua li ima lo mātua whaola. Amene, amene. Praise the Lord. Ia le neitai au o le whaawa wina o le tato mata upu lea ua amataina le tusi ale Eperu. So whamon mole so e wholau tusi le Eperu alono mata upu mua o le a whaonga ina whaifu mua ma le whaifu e lua I le netai au. So Hebrews is the new book that we are studying at the moment. This morning we will be using Hebrews chapter 1, the very first chapter, and we will be looking at the very first 2 verses. Se oto atu le amataina o le tatou matapu le vaiaso na te anei, na tatou whaalonga I upu autu a le tusi lea Eperu. O le tusi lea Eperu, e ui lava I le tusi pa ia Samoa I le lo mina tuwai o lo iaile ingo Paulo. Ai suenga e le o mata wina po waina tusia le tusi. Ai talitonu le anganga ma le loto, peo na whai mai le fionga pa ia le atua, o le anganga o le atua, no Sofia tangata o le atua, maua lato tusia le upu le atua. So, in fact, o le anganga o le atua na tusia hia upu. Praise the Lord. So, just a quick summary of the book of Hebrews from last week. The overall theme of this book is that it talks about the superiority of Jesus Christ. The author is unknown, but what we do know is that the Holy Spirit inspired whoever it was that wrote this book to write about the supremacy of Jesus Christ. Ole tangata o lo tu sia nga iai upo le nei tu si o lo maua ile ngō le tu si o le ngō le tu si o Eperu o aila le o lo fa sino tomu iai le tu si o tangata Eperu next silingia o aila tangata Eperu o tangata Utaia o ai tangata Utaia o tangata Israelu. So pio o ila tōwia o lo patino iai lia mana tunatunga o le tusitala o le atatu wawa o ina foila ia mafua anga e a lai o na whaamaunia. Okay, o tangata lava o le nua le atua le pe e tele anga iai a tustusinga a le tusitala lea a le tusia Eperu. So the audience is specifically in the title of the book. It's the Hebrews. The book of Hebrews is written to a Hebrew audience. Who are the Hebrews? They are the Jews or the people of Israel. Vaiasolana te anei, na mawhai e foi o na tātou vaavai. E tolu vaenga o tangata o loo a ngai ai mana tunatunga ale tusitala ina ua o Sofia le nganga pa ia. E mawhai o na o awina ile tusi lea Eperu. Ona o le tusi. E iai lava o na whaawhaingata I le whaamatalaina. E lela na tatu amataina o na pe tu vaenga ina ia wha
ina ia manino le awa o ina o le tusia Eperu. Praise the Lord. E le whaingofi ina ia manino. Praise the Lord. O vaenga la e tolu na tata wa o ina. O le vaenga mua e fōlinga mai o lo tusia e le tusitala po le anganga pa ia le tusi lea Eperu. I tangata Eperu o e ua whaolaina. Tangata ua talitonu. Na whaamaunia lea mau i le mtauku se fulu whaipue tolu sfuma le tolu. Ina wa tātou I loa, o loo whaatinga ina le auso lea. O loo tusia I ai le tusi. Kaipuna e tolu suma e tolu whamai. Ina ua whaia o tou ma mataanga I upu whai ma puapua ngā. Tasi lea mea I le ma le nei. Ina ua whaatasia o tou ma e na whaa pea ina. So leo tātou I loa mai lea fionga pa ia lea tua. A whaola ina oe. E ele te mi e whaasawa nai, o e ona o le suafa o Iesu. E whaapea fo I lale auso lea o lo tusia I ele tusi. O le auso whamaina sa mata ia le whaio I lato ma mataanga I upu whai. Whamai sa whaapea o na puapua ngā I lato. O le whaamauninga o tangata ua whaolaina. So le vaenga o tangata mua lena o lo tusia I ai le tusi le nei o Eperu. O le vaenga o tangata lona lua, whamai o tangata nei, o tangata na lato whaalongolongo I le tala lea I le tangata I ngoa ia Iesu. Sa whapea fo na lato whaalongolongo I le tala le lei. O tangata Eperu ia whamai na lato le talia ma muli tai le tala le lei. So na ona whaalongo ai le talia le loto. O lo whaamaunia le matau koe lua. Whaipu mua whaimai. O le mea lea e tatau o na ātiri ai. O na tātou nau I mea ua tātou whaalongolongo I ai. Nei tea ia te o tau. Whamai whaipu e tolu. Pe sao whaape whea I tātou. Pe a whaatamala. I le o la tanga e matua tele. Lona winga. E le na o tangata whaola ina na tusia I ai le tusi lea a. E wholinga mai o lo iai fo I le vaenga o tangata I le vai taimi o le urua I e ka le sia. Tangata Eperu na whaalongo I le tala le lei a Iesu. Ai le I matua tali tonu a. Le whamai le tusi tala. Pe saufa pe whela I tātou pe a whaatamala. I le o la tanga la lea ua tātou whaalongo iai. O le vaenga o tangata lona tolu. O tangata le talitonu. O tangata la ia na tusi I ai le apostolo ma whaamalosi I ai e winga I le whaolatanga o loo I le toto o Iesu Keriso. Le tala le lei o loo I le maliu o Iesu Keriso. Whaamaunia le whai upu lea I le matau pue iwa. Whai pusfuma wha. Whamai e le siri ea o na whaamamaina o tau loto fuatia I fo. Ai ngā luenga e oti ai I le toto o Keriso. Praise the Lord. Amen. So masani le tangata iuteia e whaatino ana ngā luenga ina ia tau mawhai e lata ia I le atua. Au le tusi lea Eperu, o le whaapea o na tusi atu le tusi tala, e silisili lea li o Iesu, I whai ngā tau langa a le tangata, a wao Iesu na ave sea le pāga e loto, ina ia lata le tangata I le atua. Lea lai whai mai e whai pesuma e wha, e le sili ea o na whaamamaina o tau loto fuatia I fo, ai ngā luenga e oti ai, I le toto o Keriso. So o lo tala nona tustala, I tangata le whaolaina a, o lo tama whai ina ia momoni le tala le lei, ina ia malama le loto le tangata, o lo whakongi saina. So there are 3 categories of Hebrews that we looked at last week, just to help us understand this book of Hebrews. So that we can understand, as we navigate through the book, we know that the author of the book, the Holy Spirit, has inspired this writer, that at certain parts of the book of Hebrews, he is addressing a certain group of people. The first group of people he's addressing are the Hebrew Christians. And we know that when you are saved, you will face certainty of persecution or suffering. The fact that we here are able to gather, we praise the Lord.
But there are parts of the body of Christ that are overseas that are unable to do what we do freely here in New Zealand. But the Hebrews that the author was writing to were facing persecution. So that's how we know that they are believers. Part of the groups that he was writing to were believers. Hebrews 10, verse 32, it says, "But recall the former days in which after you were illuminated, you endured a great struggle with sufferings." 33, "Partly while you were made a spectacle both by reproaches and tribulations, and partly while you became companions of those who were so treated." So that's the first category of Hebrew believers that the author was writing to. The second group that the author was writing to there were Hebrews or the people or the Jews that had heard about the gospel. They were convinced that Jesus was this person that was performing miracles. There was a great event. There was a death. And now there was this church. So in the early church, it was widespread. And this gospel had reached the shores of where these Jews were. So they heard all of this word about this person called Jesus. They were convinced. But they weren't committed, or they did not believe. How do we know that? We can confirm that through Hebrews chapter 2. Because the author of Hebrews says these words. In verse 3 of chapter 2 he says, "How shall we escape if we neglect so great a salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed to us by those who heard him?" So these are the Jews or the Hebrews or the people of the people of the land of Israel who weren't living in Israel, who had heard of the message of Jesus, but not necessarily convinced in their heart. So that's another category that this book is addressing as well. The last group that it is addressing are the non-believers. So these are the ones that heard this gospel message, but still yet had not believed. In chapter 9, we see a reference to this. In verse 14 and 15, actually that whole of chapter 9 is addressing this particular category. But in verse 14, the author shares the gospel. Because he says this, "How much more shall the blood of Christ..." Remembering, he's talking to Jews. He's talking to the Hebrews. All their life, they do the services of the temple. They would do sacrifice after sacrifice. They will place the weekly sacrifices, the annual sacrifices, the sin offerings. So their whole life is around the giving of sacrifices. But he says here, "How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God?" So the final group of people that this book is addressing are the non-believers. So again, be encouraged as we go through the book of Hebrews that, wherever you might be a believer and facing persecution, let this book encourage you. You might be someone that's sitting on the fence, you've heard this message time and time again, and the encouragement for you as we go through this book is that you make the commitment. Or, this might be totally brand new to you. You've never heard the gospel before. May you be encouraged to hear the gospel and make that decision to follow Christ. Amen. So le tai ala le nei, o le amataina o le tatou tusi o whai moa ina pe whaautu ina le vaenga mua o le tatou tusi a Eperu, o le silisili ese o Iesu Keriso, or the superiority of Jesus Christ is what we will be looking at as we go through the book of Hebrews, and this is the first part. Mana he lampe a tatou whaitau mai mua le whai upu mua ma le whai upu e lua. Amataina le tatou mataku le mitai au. Whamai le whaitau ina le wha o le atua, na whetalai mai ana mua I o tātou tamā e le au perofeta. Nā ua wai mai I tonga whiti ese. Ua whetalai mai o ia ia I tātou I nei o nāso e ngata ai e lo nā alu. O le ua tōwhia e ia e whai mea o malawa mona tofi.
Na ia whaia fo'i e ia mea uma. Whai tau mai pēr man whai koe tolu whamulmole. O ia o le pupula o lona mapalu, ma ua matua tusa lava maia. O lo o whaatu mawina e ia mea uma lava I lana awhionga mana, na ia whaamamaina e ia lava ata tau angasala. Ona nofo ai lea o ia I le tū taumatau o le silisili ese o ilunga. Verse 1 to 3 reads, God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets. Verse 2, has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the worlds. 3, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down at the right hand of the majesty on high. O te whiatala noa le tai aole nei, I le silisili ese o Iesu Keriso. E lua ni vaenga o te whia whaamatalatalaina I le nei tai ao. A le vaenga lona lua, tātou te matamatai I le vaiaso a sau. A o vaenga mua e lua o te whia a matai le tai aole nei, o le whaiupo mua, o lo tala noa mai o le sauni uninga mo Iesu Keriso. O le sauni uninga mo Iesu Keriso. Ai whaitau I le leina mua, whamai le leina mua, o le atua, o le na whetalai mai ana mua, I o tātou tamā ele au perofeta. Amen. Amen. O le tusia Eperu, o lo tusia nga I tangata Eperu. Whamai le leina mua o le tusia le tusitala, o le atua, o le na whetalai mai ana mua I o tātou tama ele au perofeta. O le sauni uninga le atua mo lona alo Iesu Keriso ina ia awina mai I le lalolangi. Na amata mai I le tusi o le whengenga tuai. Na amata mai I tusi o tulafono. Na amata mai I tusi o salamo. O le atua foi lea ono o tātou au auna iai. E le mawhai o tātou manatu po o tātou mafaufau. O na amata o na malama I le atua lea. Awa o le atua o ia o le anganga lava ia. E ese le o le atua lea o tātou au auna iai. O le atua e le mawhai o tātou mafaufau. Whale tangata, o na amata o na malama po wai le atua lea. Ai whamai le leina mua, o le atua lea, e le mawhai le tangata o na malama iai, whamai na whetalai mai o ia I le lalolangi o tangata. Praise the Lord. O atua malava o le lalolangi, e le mawhai o na tautala mai. O atua malava e tapua iai, le tele o tapua inga o lo iai nei I le lalolangi, e le aise wheso o ta inga. A o le atua o le langi ma le lalolangi ma laloifo le lalolangi. Whamai le tusia Eperu, o le atua, o le na whetalai mai. O le matau tia le na, o le atua leo lo tātou au auna iai, uso matua whawhine. O le atua le na tau mawhai le tusi tala, Eperu, o le atua lea na whetalai mai a. O le atua lea whai mai na liu tino tangata. Le atua lea na tātou pepese le tai au le nei, Emanuelu a. Ua whaatasi mai tātou le atua. Ina wā whio mai Iesu Keriso. So when we talk about the book of Hebrews, the first line talks about God. It says there, the first word, literally in my translation, says God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets. Us, in our natural state, we will never be able to understand who God in his entirety is. Why? Because in our domain, we have time and space. And God, he exists outside of that. So we will never be able to comprehend who he is in our small biological brain, right? We see glimpses of it in his creation when we read his word, but we will never be able to comprehend
the vastness of who he is. So when we sing songs like, how great is our God, how awesome is our God, those are just small ways that we can say, man, we can never begin to understand who he is. But the book of Hebrews says, God, who at various times and in various ways spoke. Christians, the Hebrew writer is writing to believers and affirming to the sitting on the fences and telling the non-believers, this God that we serve is a living God, a God who communicates, a God who reached out to mankind. How? By sending his son, Jesus Christ. Literally, the word Emmanuel was given as a title to Jesus to say that God is with us. So when we read the first line of the book of Hebrews, it says, God who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets. So o le atua ia o tātou au ona iai. E le o se atua e le manatu mai a te i tātou. But total opposite. O le atua lea e manatu mai o ia I mea malava ia te i tātou. Le whai mai ei, le upo Iesu I le luka, mta ko suma lewa whai ko se furu, a wā o saule atali o li tangata, ea e sa ili ma whaaola I le na le iloa. Le manatu le nao le atua, e le ngata na ia wheta lai mai I tua a ma ta ma pero wheta o tangata Eperu I le whengenga tuai. Ai o mai le whengenga fōu, whamai nā whio mai Iesu, whamai ea, na saule atali o le tangata, na whio mai le atua. E le nā o na wheta lai mai, ai wa tātou I loa nei, na liu tino tangata le atua. Na whio mai le atua, pei se I o le tangata, whamai le upua Paulo, pei se polonga a. Ua winga whaatasi male polonga. Ina ia sa ili, ma whaaola, I le na neloa. Le atua le nā le ata ma whaile tusia Eperu e talanoa mai. Le silisili ese o Iesu, whamai, o le atua o le na whetalai mai ana mua, I o tātou tamā, ele au pero wheta. Praise the Lord. So elo tusi whamana mole I le lua le Peteru. Lua le tātou lau papa o lo iele tusi si ile na lua le Peteru tāku mua. Alona whai koe lua sfumatasi. O I fo I lesi whaamauninga tātou te iloa ai, na whaamaunia I le whetalai mai o le atua I pero wheta. Maua le whai koe lua sfumatasi tātou whai tau whaatasi. Ia. Awa e le o le lota o tangata na tū mai ai le valo anga na mua. A o tangata pa ia o le atua na tala ina mai ina ua o Sofia mai le anga pa ia. Whamaunia I le tusina Peteru. In 2 Peter chapter 1 verse 21 it says, for prophecy never came by the will of man. So when it talks about prophecy there, it's talking about the Old Testament prophecy, that the word of God that came through the prophets of the Old Testament. It says, for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. So when we see the line in the book of Hebrews and says God spoke to us or spoke to our forefathers in time past, praise the Lord. That it's through the Spirit. It says there in the book of Peter, for prophecy never came by the will of man. It wasn't men who were speaking, but it says there, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit of God. So, o lo tātou talatala noa nei, I le sauni o ninga o le atua o Iesu Keriso. Ai whamai le vaenga mua o le tusi vai tawa Eperu. Whamai o le atua, o le na whetalai mai ana mua, I o tātou tamā, ele au pero wheta. O le whenenga tuwai tātou te wa ai folanga a le atua. O mea na valo ia e le atua. O le whenenga fōu, tātou te wa ai le whenenga fōu le wha maoninga, le wha taunu uina e le atua o ana folanga. Praise the Lord.
So when we look at the Old Testament are the promises of God. When he speaks to men that he chose, when he chose Abraham, Isaac, Jacob, and he gave them the promises, when he chose Israel as the nation that he would choose and select the son of Judah to be the lineage of Jesus Christ in human form, all of those were his promises. We then enter into the New Testament, the story of Jesus Christ. This is the fulfillment of those promises. Tato ekalesia le nitai au a wao tala noa mai le atua fa me ole atua ua fetalai mai a le sauni uninga ole atua o lona alo Iesu Keriso na ia au mai fa mai ole whenga tuai o ana upu fola fola o ana valo anga ayanga I upa ana fola folanga I le tangata o le whenga fo e whaatau nuina I ana fola folanga oi o Iesu Keriso leo no tato talatala nola I le silisili ese o Iesu. So lela tato te mawai I le mātai o lima upo Iesu I le mātai o lima na whaapea Iesu awa nei o tō manatu ua o sau e tatala ina le tula fonu po o le au profeta o te le sau e tatala ina a ia faa tu mawina le tangata lea o loo valo ia e le whenga tuai le tangata lea o loo fola ina e le atua I le whenga tuai lea o whai mai o ia I le whenga fo o te le isau e tatala le tula fono po le au profeta a ia faa tau nuuina. In the book of Matthew chapter 5 verse 17, when we look at the Old Testament, these are the promises of God, the prophecies of God, the law of God. But when we look at the New Testament is the fulfillment of all of those promises. And all of those promises, they all point to the person of Jesus Christ, being the Son of the living God. And Jesus himself says in Matthew 5, verse 12, verse 17, do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Those are the very words of Jesus Christ. Amen? Amen. And we're talking about the superiority of Jesus Christ. And in the preparation, God said, in the book of Hebrews it says, God who spoke in various times, in various ways, spoke in time past to the fathers by the prophets. Amen. So now we know that the Old Testament, they're all the promises of God. But they're all heading or directed at the fulfillment. Who is the fulfillment? In the New Testament, it is all about the person of Jesus Christ. Amen. Amen. Nai nalona lua whamai o lea tua, o lea na wheta lai mai ana mua I o tātou tama, ele au profeta. In times past, the second line of our first verse, it says, God who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets. E ni nei tusia o te au mai, e whaamau nia, e le wheta lai o le atua, I ta mao tangata o le nuwa le atua. Kene se suma lua whai upu mua. O upu le atua na ia wheta lai ia apera amu. Pa mai yova, o wheta lai mai yova ia apera amu. Ia tu uai oe lo nuu, ma tangata o lo nuu, ma le a inga o lo tama, a e alu watu I se nuu o te whaasino watu ia te oe. O te whaia oe manu tele, o te whaamanuia fo'i a te oe, o te matua whaamamanuina loingoa, e manuia fo'i oe. O te whaamanuia atu ia te ilato oe whaamanuia ia te oe, o te whaamalai atu fo'i ia te ilato oe whetuu ia te oe, e manuia fo'i ia te oe, aina uma o le lalolangi. Kene se whasuma le ono whaipu e lua man whaipu e tolu, whamai, o upu ia le atua ia Jakopo. Ona whetalai mai leo le atua ia Israelu I le whaalina I le pō, ua whapea mai. Jakopo, Jakopoe, ona tali mai lea o ia, o au e nei. Ona whetalai mai lea o ia,
o au nei o le atua o lo tama, aua e te whewhe, I a wifo I aiku pito, a wā o te whaia oe manuku tele. A whaita wina le au so lea olo au wina atu iai le tali, le tala le lei, ma au wina atu ai le tusi lea Eperu. Tali tonu na toe ave manatu o le au so lea a ngai a lato tusi tula fono a ngai le tusi a mosi a kenese. Tali tonu olo ave a lato manatu I upu ia na wheta lai ai le atua ia Apero Amo. I upu na wheta lai ai le atua ia kopo. E whamai le tusi tala Eperu, whamai o le atua na wheta lai mai ana mua I o tātou ta mā e le au perfecta. O upu la ia o te loaina le tangata Israelu, e toi ave anga iai, ona manatu Upu ia peo upu ia kopo o te whaia oe manu tele, a toi tōma natu le tangata Israelu ia Apero Amo whamai, e manu wia ainga uma o le lalurangi. So, o mea o malawa e mawhawhau I le tangata Israelu, e manu wia lona soifua, e manu wia lona o langa. Amen. Ai a tato mana tua le tengi o lo tusi e le tusi lea, o loa, ua wha salala wina tangata Israelu o lo lalo ifo tangata Israelu I pule anga a Roma. So le loto ato le tangata Israelu, po a whea ea ai le polonga Ai whamai le tusi tala, o le atua o lea na whetalai mai ana mua I o tātou tamā e le au perfecta. Lo tama whaile tustala, tō sina le manatu o le tangata Eperu. Ngā I mea malawa na fola ina e le atua. Kaisia, leo lo tatu tala noa, o lo sauni le atua, o lo saunia e le atua, Iesu Keriso. Amen. Amen? Amen. So, when we look at those words there, God who at various times and various ways spoke in the time past to the fathers by the prophets. In Genesis chapter 12, verse 1 to 3, we have there God's words to Abraham and his blessing and his covenant to Abraham. In Genesis 46, 2 to 3, we see there that God encourages Jacob to head down to Egypt. So in his final days of his life, that he will continue to have a blessing. And I imagine that the Hebrews who received this letter, when the Hebrew author wrote that in various times, various ways in time past, God spoke to the fathers by the prophets. The Hebrews or the Jews would draw their minds towards what was written in their Old Testament, in the Pentateuch, in the letters, in the writings of Moses, and their hearts are drawn towards those things. But if you look at how God is preparing or writing this particular book, because they're under the Hebrews at this time are under the reign of the Roman Empire. So they do not operate under their own laws. They do operate under their own laws, but they are under the laws of another kingdom, or the kingdom of Rome, or the Roman Empire. But the writer of the book of Hebrews at this time is encouraging them throughout his writings to remember the God who spoke to their forefathers. And if you notice what he writes in verse 2, because in verse 2 he says, has in these last days spoken to us by his Son. Amen. Amen. So, au tatou mata la ile whaamala maina o le tusi lea o Eperu Ile tusi le mua Peteru, o loo maua ese mau mai le apostolo o Peteru. Fa mai le mau lea le apostolo Peteru. Ile tauma whai o Peteru ina ia whaamala malamaina, ia valo anga na whaapea o na tusia e perfecta. E whaamau ni a ile mau a le tusitala a Eperu. Fa mai le apostolo o Peteru, o le olatanga lea na tau sa ili iai ma tau sue iai o perfecta. O e na valo ia mai le alofa tu noa e o yate o tō nā. Na whaamau nia e Peteru, I lana tusi lea, o perfecta na lato sue, whamai ana upu, na tau sa ili, ma tau sue iai perfecta, whamai o e na valo ia lea,
na valo ia mai le alofa tunoa. O i lato uma lava o perfeta o le whianina tuwai, mai lato uma na o Sofia le anganga o le atua, ina ia wha mau le fina ngalo o le atua, na lato tau sa ili ma tau sue, ina ia valo ia mai le alofa tunoa. Fa mai fo pusuma tasi, o e na sa ili, po o a whea o na po, ma le winga o na po, na whaailoa mai e le anganga o Keriso. Amen? Amen. So o lo au mai ele profeta, ele apostolo o Eperu. Ia I lato uma o ena tau sa ili, ma lato tau sue, ma valo ia mai le alofa tunoa lea o lo ia Iesu Keriso I le whenga fou. E whamai whai pasuma tasi, o ena sa ili po o a wheo na po, ma le winga o na po, na whaailoa mai e le anganga o Keriso, sai to tonu ia te ilato. Ina ua muai whaailoa mai o ti ngā o Keriso, ma le mamalu e muli ane ai. Pai pasuma lua, na whaalia mai ia te ilato, e le ona o ilato. Whamai, na whaalia mai ia te ilato, e le ona o ilato, a o I tātou. Manatua, o lo tau abe e pe te ru manatu, a le au whaatua a ngai, le whenga tuai pero feta mavaloanga e whaatatau ia Iesu. Whamai whi masumanua, na whaalia mai a te ilato, e le ona o I lato, a o I tātou. Na lato tuina mai ai ia mea, o mea ia ua whaamatalaina tu nei a te oto, e I lato o e fola atu le tala le lei, ia te oto, ma le anganga pa ia, ua awina mai le langi, o mea ia e nau I ai le au angelu, I le fia mata I ai. O le whamatalaina o le tusi lea Eperu o loo manao e le tusi tala a le Eperu. Ina ia whaamatala loto I le auso o lo whaapea o le whaolaina whaamaoni, whapea ngāfo I lātou o tangata Eperu o e wa whaalongo I le tala le lei. O mea umana tau sa ili I ai, ma tau sue I ai, o lātou profeta, mo lātou tua a lea ua whaatau ruina I le tangata o Iesu Keriso. So when we look at that book, the first chapter of 1 Peter chapter 1 verse 10 to 12, here the Apostle Peter, very similar to what the author of Hebrews is trying to convey to the believers. And he says in verse 10, of this salvation, the prophets have inquired and searched carefully, who prophesied of the grace that would come to you. It's a beautiful verse. You know, Peter's trying to convey to the believers that the prophets it says there, who inquired and searched carefully, who prophesied of the grace that would come. The description that Peter uses here, he says they prophesied of the grace that would come. Who was the grace that would come? Jesus. Praise the Lord. And it says in verse 11, searching. This is what the old prophets were doing. They were searching what manner of time the Spirit of Christ who was in them was indicating when he testified beforehand the suffering of Jesus, of Christ, and the glories that would follow. The book of Isaiah talks about the sufferings of Christ. It was prophesied by the prophets. His birth, his death, his life. And that's what Peter is trying to convey to the believers. Exactly the same heart that the author of the book of Hebrews is also trying to convey to the Hebrew believers. Verse 12 it says, to them it was revealed that not to themselves, but to us, they were ministering the things which now have been reported to you through those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Things which angels desire to look into. Amen. Amen. The fact that God has prepared salvation and redemption, the atonement of our sins. Those are the things that the angels desire to look into. Amen. So, o le whamatala ina o le tātou tusi leo o tātou whaitawina le tai aole ni. Lea la o tātou ino o le atua. Na whetalai mai
ana mua. Amen? Amen. So, o le atua leo lo tatou au ona iai, e leo se atua na whaia e limo tangata, e leo se whaatangata, o le atua e tautala mai, whapewhia, na tautala mai o i le whenei na tuai i ana upu fola i ana waloanga. Ai lo o tautala mai nei o ia, i lo nalo. Le lo o tatawanga i whai upu e lua. I le whai ua whai pumomo, whamai o le atua na whetalai mai ana mua, i o tātou ta mā e le au profeta, lewa umana tātou whaamatalatala ina. Whamai, na aua wai mai i tonga whiti ese. O le whamatala ina o le upuwha Samoa, le tuspa ia tātou, whamai o tonga whiti ese. A i le wha e leni, e lua upu e whamatala ina, i le upu le tonga whiti ese. O le upu e leni mua, e whaapea o na au mai e le manatu, I tusi tusinga ese. So o tonga whiti ese e mawhai o na whaamatala ina o tusi tusinga ese. So a tato whai tau a tol whai upu whamai na whetalai mai le atua ana mua i o tātou ta mā e le au perofeta na aua wai mai i tonga whiti ese. O le whaamatala ina o tonga whiti ese i lona upu e leni o tusi tusinga ese. O lesi upu e whamatala ina ele tonga whiti ese, o awala ese. Okay, so the words that we have in our English Bible, it says, God who at various times and in various ways spoke in time past. Those two references come from two Greek words which mean similar things, but the word polymeros means various portions as references to books or scrolls. The other word that's used there, the Greek word is polytropos. Polytropos means in various ways. The author of the book of Hebrews was saying to the Hebrew listeners or the recipients of the letter, God who at various times and in various ways spoke in times past to the fathers by the prophets. What's the confirmation? We see it in the 39 books of the Old Testament, yeah, right? Because these Jews, these Hebrews, they would know their scrolls inside out. They'll attend the synagogue every single day. So they'll totally understand the traditions of their heritage. So in Malamalame la tole upule polymeros, male polytropos. Ana whasa moa e sisi o tātou upu nā, ai au mai le whasa moa whamai o tonga whiti ese, o au wala ese, o tusi tusinga ese. Whapewhea lau na whaamaunia, tonga whiti ese, e mawhai o na whaamatala ina whapea, o tusi tusinga o malawa o le whenga tuai. Tolu sifuru ma le iwa, tusi o le whenga tuai, leo lo i tono o le tātou tusi pa ia. A tātou mata fo'i I le esenga o tusi tusinga o le whenenga tuai. O lo iai le tulafono. O lo iai salamu. Tonu la salamu lo tele aia upu pe whai whaasolo. A tātou whaitawina tusi al salamu. O lo iai upu wha profeta. O lo iai upu wha valoanga. O lo iai foi upu wha upu e lapata ia inai pe lapata iai le tangata whaitau. O lo iai foi upu whamalosi. So a tato tilo la I vaenga umalava na, e mawhai ona whaalau tele aina manatu, lea o lo whamai apostolo whamai, na haua wai mai I tonga whiti ese. Mono winga, a tato whaitau wina pe tato tilo le whengenga tuai, o lapata inga o valo anga o perofetanga o tusi o le tusi o le tula fono, o solo o lo ititono le faisalamu, o le tusi salamu, o vaenga lava na, e mawhai e ona whaamatala ina le uputonga whiti ese, a o vaenga foina, tātou te iloai, o le awala le nana tala noa mai ai, pe whetalai mai ai le atua, I tua o tangata Eperu, leo lo o tusi ai le tusi. So, au whamatala ina lale leina mua lena, e whai ngō whie lava le tangata Eperu, ona malama. Oh, okay, yes,
O le whenenga tuai, o lo iai tusi tusinga ese, o lo iai awala ese, ai lo fai mai le tusi a Eperu, le tusi tala Eperu, o vaenga malama na, o awala na tala noa pe whetalai mai iai, le atua. So when we look at various times and various ways, just quickly, we look at those Greek terms and we then understand that there were various portions, various books, various manners, various ways. We look at the Old Testament. The Old Testament is made up of 39 books. That talks about those who had visions, those who had dreams. We talk about the parables. There are symbols there. There are types. There's poetry. There's the law. There's prophecy. There's warnings. There's encouragement. But in all those various ways, all of the polytropos, all of the polymeros, it was always God speaking. So that's why when we look at that first verse, God who at various times and in various ways, it's so beautiful how in all of those different ways that the Old Testament of part of our Bible that we read, but it's still God speaking. Amen. Amen. Praise God. Amen. And it's all in preparation for the Jesus Christ of the New Testament, right? Amen. Amen. So, for meilane tusi atoa, le whaipu atoa lava le nā, o le atua o le na whetalai mai ana mua, i o tātou tama, ele au perfeta, na awa wa I mai I tōna whiti ese. Lea lau wa whai tau le tangata Eperu. Oh, okay, then, mānei o le amatanga le tusi. Whaamaunia ia te I tātou, o le atua lea, o lo whetalai mai o tātou whenenga tuai, tusia Mose, tusia Perfeta, tusia Salamo, tala anga o Israelu, o lo whetalai mai ai le atua, I ona tangata. Amen. Amen. Ai ho lo le whai tau le tangata Eperu whai pue lua, whamai whai pue lua, ua whetalai mai o ia I tātou I nei ona aso e ngatai e lona alo. Praise the Lord. That in verse 2, we move from verse 1 and it says, has in these last days spoken to us by his Son. Amen. O le vaenga no roa le ni tau, o le whaailoa mai o Keriso. O le whenenga tuai atoa pēr na tātou whaamanga mana maina, o le wholafolanga o wholafolanga a le atua, o valo anga, upu whaavalo ia le atua e whaatatau, I le fio mai o Iesu Keriso. Ai whamai le whai upu e lua, ua whetalai mai o ia, so le whetalai mai pēr lava le atua a. Leo lo tala noa mai pēr le atua. Ai a tātou vava ai le suinga whamai, ua whetalai mai o ia ia te I tātou, I nei o na aso e ngata ai, e lona alo. Praise God. So, o lo tala noa mai le atua, I tangata Eperu. I le vaitaimi leo lo tusi e le tusi a. O lo tala noa le atua I tangata talitonu. O lo tala noa mai pēr le atua I le tangata na whaalongo I le tala le lei a Iesu. O lo tala noa mai pēr, pe whetalai mai pēr le atua I tangata le talitonu. Ai whamai le upuna e whaipuelua, ua whetalai mai o ia te I tātou I nei o na aso e ngata ai e lona alo. O le ale suinga le ua iai, o le suinga, ua le toa iai tonga whiti ese, ai ua whetalai sao mai le atua e awala I lona alo. Amen. Praise the Lord. Praise God. Yeah. That God no longer speaks to the Hebrews in this instance and to us in various times and various ways through the prophets or through dreams and visions, but he says in these last days God now speaks to us by his Son. Praise God. Amen. We've transitioned from promises to fulfillment. Amen. Amen. We've moved from the Old Testament to the New Testament in the person of Jesus Christ. Now, God has finally spoken in one way through one person, and that is Jesus Christ. Praise the Lord. Praise the Lord. Whaamaunia le upu lea, pea tātou vava ai I le moni mau a Ioane a. Whamai le Ioane mua, alona whai upu mua e o le tolu. Sā I le amatanga le loko. Sā I le atua le loko.
o lea tua fo'i le loko. O ia lava sa i le atua i le amatanga. Na ia whaia mea umalava, e lea i fo'i se mea tasi na whaia e le i whaia e ia. O le ala winga o le upu loko. O le upu. Praise the Lord. Yes. Uso matua whawhine. Ia tato umalava o lo lalo i fole nei malu. A whaiwa i loe oe o le tangata ua whātua tua i le tua ma ua whaola ina loa nganga. Ia e mauti noa i le tai aule nei o loo whetalai mai le tua ia te i tātou e awala i lo nalo. Amen. Na le whai mai o ane, sai le amatanga le loko, sai le atua le loko, o le atua fo'i le loko. Sai le amatanga le upu, sai le atua le upu, o le atua fo'i le upu. So o loo whetalai mai pēr le atua ia te i tātou, a ua awala mai a Iesu Keriso. Lena fesili ai, se tasi le au soo ia Iesu. Ha o iai la tau, i toi teimi e whaola, Ioane suma e wha, whai upo e ono man whitu. Lea na fesili ai toma, lea li e, mātou te iloa ea, o le mea te mariu iai, mātou te mawhaia whapewhea o nei loa o le ala. Ai whamaile tali a Iesu le whai upo e ono. O whetala i atu Iesu i ate ia, o au ni le ala, male upu moni, male ola. E lea lua tu lava se tasi le tama, pe a le hui mai i ate au. O whapewhea o le whetala i mai le atua i ate i tātou, i ona pōne. I ate i tātou, e awala ia Iesu Keriso. Whamai Iesu, o au nei o le ala, upu moni, male ola. E lea lua tu lava se tasi le tama, pe a le hui mai i ate au. Whamai whai fitu, anei loe o tō o au, po ua i loa foi e o tō lo'u tama. E a mata foi o nei loa o ia o tō te va ai foi i ate ia. O le wha losi a, lea ua whai loa mai le fionga pa ia le atua. E le ngata le tala noa a le tusitala ia Eperu. Ai ma whai foi o nao mai a te i tātou le tai au le nei uso matua whapine. Amen. Nei te wai mana tuifo, whatalitalia se mai se upu mai le atua. No, alo wha mai le tusitala Eperu, wha mai, o le atua na whetalai mai ana mua, tonga fiti ese, lea ua whetalai mai o ia te i tātou, i nei o na aso e ngata ai, he lona alo. E wha mai Iesu Keriso, o au nei o le ala, upu moni, ma le ola. A e loa Iesu Keriso, a e muli tai a Iesu Keriso, a e ngā wai a Iesu Keriso, a e usita ia folfolanga a Iesu Keriso, o loo e whaalongo i le suufofonga a le atua. Praise the Lord. Praise the Lord. Ele tau mateina le mea le nā. When we look at verse 2 and it says, has in these last days spoken to us by his Son. God still speaks to us, but through his Son. Praise the Lord. God speaks to us through his Son, and it confirms when we read the Gospel of John. In the first chapter of the Gospel of John, it says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Is God still speaking to us today? Yes, through his Son, Jesus Christ. You may ask, well, I can't hear his voice. Well, when you read your Bible out loud, you definitely hear his voice. Amen? Amen. Just read your Bible out loud, and that's the voice of God speaking to you audibly. Because Jesus says in John 14, verse 6 and 7, when his disciples were asking him, Lord, how do we know where you are going? How can we know the way? That's sometimes like us. Lord, speak to me. And Jesus says, 6, I am the way, the truth, and the life. The word that we have in our hands, when we open it and read it and obey it, yes. Praise the Lord. Yes. That's us following Jesus Christ. Yes. There's no magic trick. You just have to do it. Amen? Amen. 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 So, o lea o loo, ia tātou I loa, pe ona whaamalosi mai le tātou tusi whai tau le tai au le nei. I le whaamao nia o le silisili ese o Iesu Keriso Lea o loo whai mai masao nia le tama, mai le whengenga tuai,
lea o tau nuu mai le whenenga fo, a whio mai Iesu Keriso, wha tau nuu wina, folanga umalawa, sa i le whenenga tuai. Pa mai nisi vānga whaipue lua, o whetalai mai o ia te i tātou, i nei o nāso, e ngata ai. Fia wha mawhaina le leina le nā, i nei o nāso e ngata ai, aisea, ona o tangata e Eperu leo o loo whape, ona tūsia i ai le tūsi, o loo whaatalitali lātou i le whaaeaina. So i lātou tūsi o le whenenga tuai, I vaenga umalawa o le whenenga tuai, tātou te mawai le manatu lea, i ona aso e ngatai, ona pō e ngatai, e whaatatau lea, i le Vava ai o le tangata e Eperu po le tangata iutaia, i le aso e ea ai le lato polonga. E whapewheo na whamania, i le aso e toia fio mai ai, pea fio mai ai le Mesia manu malo. They were waiting for the reigning Savior. They were waiting for the reigning Messiah. And so these words that we read in the last days is very frequent in the Old Testament. So, te tope ale whaitawina o whai upuia whaamauni e le mau lea. I le Jeremia e tolu whai pa suma whae o suma leono. Wha mai upu o walo anga Jeremia. Whauta e o lava I ona aso o lo whetalai mai e Iova. O te whaatau no uina ai le upu le lei na o fola ina I le ainga o Israelu ma le ainga o Yuta. O ia ona po ma le nā lava tausanga. O te whaatupu ina ai ia tāvita. O le la au amiotonu. E whaia foi e ia le whaamasinonga ma le amiotonu I le nuu. O ona po ia e whaaola ina ai Yuta e nofo ai foi Jerusalema ma le fine mu o le ingoa foi le nei e taua ai o ia o Iova la tātou amiotonu. Whamaile valo anga ia mika anona tāpue lima, whaipue lua se o le wha. A oe petele ema e titi oe I afe o Yuta, ae tupu mai a te oe moau o lena te whaima whai pule ia Israelu. O lona tupu mai talu ana mualea, talu mai ona po o le vavau lava. Ae peitai e tuua I lātou e ia se ia o I ona po, e whanau mai ai o ia, o le a whanau, e toe foi mai ai lea I le whanaunga Israelu. O e watatoe I ona uso. Sakaria, matapue iwa, whaipue sumo leono. Whamailo na whaitawina, e whao laina I lātou, e Iova lo lātou watua I le nā haso. E pei o le lafu maa moelo na nuu, a wā e whai I lātou ma maa o le whale alii, o loo si itia I lunga lātou, I lona lau ele. A tātou whaitawina upu ia whaavalo anga o lo I le whenenga tuai, o loo a ngai a tole wa ai le tangata Israelu, I le teimi o le whaaeaina, I le teimi e a ngai mai ai lo la tau whaaulatanga. Le whai mai e le tusia Jeremia wha mai o te whaataunuina le upu le lei o na wholawholaina a ingo Israelu ma le a ingo Yuta, o ia o na po, ma le nā lava tausanga o te whaatupuina ai ia tāvita le la a mio tonu. A le ale mena tupu, nā whio mai lo lato Mesia, nā whio mai Iesu Keriso, ai le talitonu. Nā whio mai le Mesia, na whātaunu wina uma, folanga, valoanga, ina ua whānau mai Iesu Keriso, ma liu tino tangata, ai le talitonu. Ale ale mea na lato whaia. Na lato whaasātauru e te ona o la lato le talitonu. So, o le upo le atua mo I tātou I le tai aole ni, au tātou wāngai, I le tusi lea Eperu, I a tātou I loa le silisili ese o Iesu Keriso. E silisili o ia, ina ua whaatau uina e ia, folanga uma o le whenenga tua. Praise the Lord. Praise the Lord. Avea whaama losi at oe usuma tua whawhine le tai aole nei. Le Iesu Keriso lea o lo tala noa ia I le tustala Eperu. O le Iesu Keriso lea e silisili o ia I mea o malava, I tangata o malava, I mea na whaia, aisea
Awa o ia, na whaatanguina le wholafolanga a le atua mai le whenenga tuai. Amen. So au tala noa lana tu tala I tangata Eperu, e mawhai fwoi o nā mai a te tātou, whamalo sia I oe, whamalo sia I au. Le Iesu Keriso leo lo tala noa I eira tu spa ia, e silisili o ia, I mea umalava. Just as we finish off, Hebrews 1 verse 2, it says, it reads, has in these last days, God has in these last days spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the world. Be encouraged as the author writes to this particular audience. You know, the Lord has given us access to this book so that we are reminded, as believers, we are encouraged the superiority of Jesus Christ, who was the fulfillment of all of the promises that were given in the Old Testament. Amen. Amen. In Jesus' name, amen, Amen. and amen. Tato tūlai mai, tato talo whātasi, whaewina ele tato mataupu I le mea, so praise the Lord. Tato talo. Whawhai tele lea tua, ona o la upu, o whaanongo, I silisili ese, o Iesu Keriso, whaamaunia, I lona soifua, I lona maliu, na tanu mia, au le nei, o toi tu manu malo mai, ua vea oia, mawhautua moa u, ia te oe le tama, vi ia oe, ona o au fuafuanga, silisili, moa, o te whawhetaia oe, I le nei tai au, e ala atu lot talo, I le suafo Iesu, amene ma amene. Again, Lord, we come before you and we just want to acknowledge of how great you are. Thank you for your word, which is a lamp unto our feet, light unto our path. So, Father, we're just so grateful that as we journey this life, that we continue to have your word as our lamp, as our light, and as we await the return of our Saviour, Jesus Christ. We cannot wait to see you in that day. So we bless your name. Thank you once again for the brethren here. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tato alana me ngano whawhai.